Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira alhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya Pandangannya ke tempat alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma sholli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin lagi Allahumma sholli salatan kamilatan wa salim salaman taman. ala sayyidina Apa ayat? Muhammadin nilai. Bagus dong. English. Ulang, Riko, Kio, coba deh kesini. Nih. Tidak mau.
Yang besar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oper jencelengannya. Kasih ke kanan. Nah, kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih ke si Kaisara. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih ke geser dengan tangannya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Kasih ke Zayan Malik. Kasih ke Ayas Al-Ghafiri. Bismillahirrahmanirrahim. Dilempar. Kasih ke Gibran. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih nggak ada. Lanjut ke Anjani nggak ada. Oke, nggak ada. Nah, coba ke sini ke Bu Ati. Terima kasih teman-teman yang sudah membawa ISPA. Nanti kita akan gunakan ya. Kita gunakan untuk ya keperluannya ya. Terima kasih ya. Nggak ada nggak apa-apa. Nanti Jumat depan insya Allah ya. Terima kasih.